Poštovani gledaoci, dobar dan. U današnjoj emisiji pričamo o vrstama osiguranja života. Razgovarali smo sa osiguravačima na ovu temu i predstavljamo vam nekoliko programa životnog osiguranja koji se nude na našem tržištu. Ostanite uz TV emisiju Moja polisa. Na pomen osiguranja života, većina prvo pomisli na osiguranje u slučaju smrti. I to svakako jeste tako. Osiguranje života u svojoj suštini jeste finansijska sigurnost, odnosno nadoknada u slučaju smrti osiguranika, ali sa razvojem tržišta osiguranja razvili su se i novi oblici osiguranja života. Pa tako danas poznajemo više vrsta životnog osiguranja, koja ne pokrivaju samo rizik od onog najgoreg. Najosnovnija podela osiguranje života deli na dve vrste: klasično ili riziko osiguranje i mešovito osiguranje života. Klasično ili riziko osiguranje života predstavlja osnovni oblik životnog osiguranja. Ovo osiguranje podrazumeva isplatu ugovorene osigurane sume isključivo u slučaju smrti osiguranika. U slučaju riziko osiguranja, korisnicima osiguranja, a to su najčešće članovi porodice i najbliži srodnici osiguranika, isplaćuje se ugovorena osigurana suma. Prednost ovog osiguranja života je što se suštinski za niske premije isplaćuju veoma visoke osigurane sume, više nego kod osiguranja života sa karakterom štednje. Pored rizika osiguranja života postoji i mešovito životno osiguranje, koje podrazumeva i doživljenje, odnosno situaciju da osigurana osoba doživi ugovoreno trajanje osiguranja i tada osiguravač isplaćuje korisniku osiguranja osiguranu sumu uvećanu za pripisanu dobit. Dok se sa jedne strane riziko osiguranja života u poslednje vreme koristi najčešće kao sredstvo obezbeđenja plaćanja, pogotovo kod bankarskih kredita, jer u slučaju smrti osiguranika njegovo osiguranje pokriva dug prema banci. Sa druge strane, mešovito osiguranje, koje uključuje i štednju, pokriva i mnoge druge rizike, a ne samo rizik smrti. Program mešovitog osiguranja života namenjen je ljudima koji misle na svoju budućnost, jer daje potpuno osiguravajuću zaštitu, omogućava sigurno i jednostavno ulaganje i garantuje isplatu ugovorene sume osiguraniku po isteku ugovora ili korisniku osiguranja odmah po osiguranikovoj smrti. Kroz dugoročnu štednju osiguranje života obezbeđuje socijalnu sigurnost i očuvanje nivoa životnog standarda u kasnijim godinama, ali i finansijsku zaštitu porodice u slučaju kada je to najpotrebnije. Mešovito životno osiguranje, kao što i sama reč kaže, kombinacija je nekoliko vrsta osiguranja, prvenstveno klasičnog riziko životnog osiguranja i štednog osiguranja života sa doživljenjem, ali i nekih drugih vrsta osiguranja. Neretko u paketima koje nude osiguravajuća društva, mešovito osiguranje života uključuju i osiguranje od nezgode, odnosno nesrećnog slučaja, i isto tako često i osiguranje od teških bolesti od kojih osiguranik može da oboli u periodu osiguranja. U svakom slučaju, mudro je odlučiti se na osiguranje života, bilo da je u pitanju klasično osiguranje, osiguranje sa doživljenjem ili neki drugi oblik mešovitog osiguranja života. Tako obezbeđujete kompletnu osiguravajuću zaštitu za sebe i, što je isto tako veoma važno, finansijsku sigurnost svojih najbližih. Oblik osiguranja života koji nema karakter štednje i sastoji se u isplaćivanju osigurane sume korisnicima polise samo u slučaju smrti osiguranika zove se riziko osiguranje života. Oblik osiguranja života koji ima karakter štednje i uključuje i druge rizike pored rizika smrti osiguranika zove se mešovito osiguranje života. Posetili smo i Merkur osiguranje i na temu emisije razgovarali sa gospodinom Borisavom Miloševićem,
direktorom prodaje i marketinga u ovoj osiguravajućoj kompaniji. Kada je reč o vrstama životnog osiguranja, ja bi to na prvo mesto stavio možda jedno najosnovnije pitanje, a to jest zašta nam sigurnost treba. Upravo to pitanje definiše i oblik ili vrstu životnog osiguranja koji klijent treba za sebe da uzme u obzir i na kraju krajeva da zaključi. Kad kažemo zašto nam treba, postoje razne potrebe. Jedna može biti da sa polisom životnog osiguranja obezbedimo neki finansijski aranžman, kredit za stan ili jednu drugu vrstu finansijske obaveze. U tom slučaju najvjerojatnije će biti dovoljno da zaključimo jednu klasičnu rizikopolisu koja funkcioniše na taj način da klijent plaća male godišnje premije, a za uzvrat dobija sigurnost ili zagarantovanu osiguranu sumu koja će biti isplaćena njegovim korisnicima ukoliko dođe do osiguranog slučaja, ako pričamo o životnom osiguranju, nažalost, to je slučaj smrti. Jedna druga potreba koja može biti osnov za zaključivanje polise životnog osiguranja je upravo da imamo sa jedne strane zaštitu porodice za slučaj smrti, ali i sigurnost da ćemo jednog dana imati dodatne prihode kad odemo u zasluženu penziju. To je vrsta koja se zove mešovito životno osiguranje, znači pokrivamo u tom slučaju i slučaj smrti, ali i slučaj doživljenja nakon isteka osiguranog perioda. Merkur osiguranje je poznat po tome što je ovu osnovu, znači mešovitog životnog osiguranja gde su osigurani slučajevi i slučaj smrti i slučaj doživljenja, dolaskom u Srbiju proširio i sa dodatnim, da kažem, rizicima koje pokrivaju potrebe naših klijenata. To je bilo da smo u taj proizvod ubacili i teške bolesti. Drugim rečima, osigurana suma koja se dogovori između osiguravajuće kuće i osiguranika pokriva i slučaj smrti, i slučaj doživljenja, ali i slučaj nastanka 14 teških bolesti u trenutku kod nas u Merkur osiguranju. Mi u Merkur osiguranju našim klijentima nudimo da uz polisu životnog osiguranja sebe obezbede i za neke druge rizike, kao što je recimo osiguranje od posledica nezgode ili odnedavno osiguranje od hirurških intervencija. Naravno, ovo moje izlaganje može biti samo jedan kratak pregled proizvoda životnog osiguranja, ali bi možda ipak klijentima koje ova tema može biti interesantna posavjetovao da nam se obrate i da im u razgovoru sa njima definišemo njihove potrebe i ponudimo proizvod koji najbolje pokriva njihove rizike i najbolju zaštitu daje za njihove potrebe u životu. Grave osiguranje je jedino osiguravajuće društvo na tržištu Srbije koje građanima uz osiguranje života nudi dodatno osiguranje za oslobađanje od plaćanja premije za vreme radne nesposobnosti. Dakle, ako već imate polisu osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja ili grave elit osiguranje života za slučaj smrti, doživljenja i nastanka jedne od 9 teških bolesti, imate mogućnost da priključite dodatno osiguranje za oslobađanje od plaćanja premije za slučaj radne nesposobnosti. Na taj način ćete nastaviti da štedite, jer za slučaj da vam se usled radne nesposobnosti prihodi smanje ili ostanete bez prihoda, Grave preuzima vašu obavezu plaćanja premije. Uz polisu osiguranja života postoji i mogućnost uključenja dodatnog osiguranja sa slučaj trajne invalidnosti kao posljedice nesrećnog slučaja i isplate naknade za svaki dan lečenja u bolnicu u slučaju nezgode, kao i osiguranje oslobođeno plaćanja premije za vreme radne nesposobnosti, koja mogu da uključe lica koja su u stalnom radnom odnosu. Također, osiguranik ne može da ima više od navršenih 50 godina života. Premije za dodatno osiguranje sa oslobođenje od plaćanja premija za vreme radne nesposobnosti obračunava se kao 5% od svih drugih premija osiguranja života. Ako je, na primjer, uz osiguranje života ugovoreno osiguranje od nezgode i recimo posebno ugovoreno osiguranje za slučaj nastanka jedne od 9 teških bolesti, premija dodatnog osiguranja za slučaj radne nesposobnosti
iznosit će 5% od zbira te 3 premije osiguranja. Dakle, ako klijent uplaćuje godišnju premiju za osiguranje života i druga dodatna osiguranja u visini od 400 evra, onda će godišnja premija za dodatno osiguranje za oslobađanje od plaćanja premije iznositi 20 evra. Ako osiguranik tokom trajanja osiguranja postane radno nesposoban i radna nesposobnost traje 42 dana neprekidno ili više, onda se ugovarač osiguranja oslobađava plaćanje premije glavnog osiguranja za čitavo razdoblje trajanja radne nesposobnosti osiguranika. Naravno, obavezu plaćanja premije iz ugovora o osiguranju preuzima Grave. Grave je jedino osiguravajuće društvo u Srbiji koje u lepezi proizvoda ima ovu vrstu osiguranja. Povodom 12. sajma automobila, koji se održava od 10. do 14. oktobra 2012. godine, kompanija Dunav osiguranje je pripremila specijalnu ponudu za zaključivanje i obnovu ugovora o auto-kasko osiguranju, i to po veoma povoljnim uslovima. Detalje o ovoj ponudi smo saznali od gospodina Siniše Erića, člana izvršnog odbora kompanije Dunav osiguranje. Vlasnici automobila se mogu opredeliti da zaključe osiguranje sa učešćem u šteti, mogu otkupiti apsolutnu franšizu i imaju još, naravno, niz drugih mogućnosti da odrede koju vrstu osiguranja žele. Mogu zaključiti potpuno kasko osiguranje koje podrazumeva osiguranje od svih ovih rizika. Postoje također mogućnosti za delimično kasko osiguranje, pri čemu pre svega mislim na osiguranje stakala, gde su isključena svetla i ogledala. A što se tiče bonusa, da, to jeste privilegija za one koji iz godine u godinu zaključuju kasko osiguranje i pri tome nemaju šteta, tako da se svaku godinu odobrava 10% popusta na premiju auto-kasko osiguranja, tako da se može dostići granica do 50% ukoliko u prethodnih 5 godina nije postojala ni jedna šteta. Pri tome također postoje još određene pogodnosti da ukoliko se osigura više vozila, također se odobravaju popusti. Ukoliko se zaključi auto-kasko osiguranje i osiguranje auto-odgovornosti, može se također obezbediti popust na osiguranje pomoći na putu do 40% i da ne nabrajam još niz pogodnosti koje je kompanija Dunav u svojim uslovima osiguranja obezbedila za svoje osiguranike. Ono što isto tako je veoma važno, kompanija Dunav razmišlja na način da je najbolja reklama za naš proizvod brza isplata štete i realna procena štetnog događaja. Podatak da u ovom trenutku je od ukupno prijavljenih šteta likvidirano čak 99,6% šteta potvrđuje ovu konstataciju, kao i činjenica da je prosečno isplaćena šteta u kompaniji Dunav u poređenju sa drugim društvima za osiguranje znatno viša, a to znači da se štetni događaj, odnosno visina oštećenja, realno procenjuje. Ako posmatramo osnovnu suštinu osiguranja, upravo oni koji nisu najbogatiji zapravo treba da zaključe ovo osiguranje. U tom smislu kompanija Dunav je u svojim uslovima osiguranja omogućila da se osiguraju praktično svi automobili, nezavisno od toga koliko su oni stari, a također je omogućila da izaberu i paket tog proizvoda u smislu da mogu odrediti da učestvuju u šteti 10, 20 ili više odsto. U tom slučaju premija osiguranja je naravno znatno niža. Također mogu kombinovati ove različite pakete proizvoda, počeo od toga da zaključe samo osnovne rizike, do onih da zaključe dopunske rizike od kojih treba navesti osiguranje od rizika krađe
i takođe osiguranje od rizika utaje koje važi pre svega za vozila koja su data u finansijski leasing, koja su data u dugoročni zakup ili ono što se kod nas zove operativni leasing. Wiener štediša osiguranje nastavlja saradnju sa Odbojkaškim savezom Srbije i udruženjem odbojkaških klubova prvih liga, koja je započela još 2006. godine i to je potvrđeno 2. oktobra u Vig Plazi, sedištu kompanije Wiener, kada su Svetlana Smiljanić, član upravnog odbora Wiener štediša osiguranja, predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Aleksandar Boričić i Goran Ćato, predsednik udruženja odbojkaških klubova prvih liga, potpisali sponzorski ugovor za novu sezonu. Upravo smo potpisali ugovor kojim produžujemo saradnju između Wiener štediša osiguranja Odbojkaškog saveza Srbije i udruženja odbojkaških klubova prvih liga. Činjenica da smo ušli u 7. sezonu pokazuje koliko smo zadovoljni ostvarenim rezultatima, jer definitivno ne postoji ništa lepše nego kada se ulaže u mlade, uspešne ljude koji imaju želju da se dokažu, pokažu i ostvare nove rezultate koji na kraju krajeva svima nama pričinjavaju veliko zadovoljstvo. Zahvaljujući konstantnom razvoju saradnje sa Odbojkaškim savezom Srbije i udruženjem odbojkaških klubova prvih liga, uspešno je utemeljeno nekoliko projekata, kao što su izbor za najboljeg igrača i igračicu meseca i izbor za najbolje mlade igrače lige, kao i Superkup i edukativni projekat Sportski čas Ispravi se, kada je uspešno organizovana serija sportsko-edukativnih časova u osnovnim školama u 14 gradova. Preko 2300 učenika učestvovalo je u ovom programu tokom sezone 2011. i 2012. godine, a timovi koje su činili lekari, fizijatri i odbojkaši predstavili su važnost bavljenja sportom i odbojku kao sport koji se najčešće preporučuje za pravilan razvoj. Volonteri Wiener štediša osiguranja i volonteri Erste banke realizovali su u Kraljevu akciju uređenja dvorišta SOS Dečijeg sela, u kojem živi preko 90 dece. U volonterskoj akciji je učestvovalo preko 50 zaposlenih iz Erste banke i Wienera. Oni su ofarbali ograde i dvorišne igračke, obnovili ljuljaške i košarkaške stubove i postavili nove klackalice, tobogane, košarkaške table i obruče u dvorištu sela. Za godinu dana je u programu Wiener volonterski dan učestvovalo više od 140 zaposlenih Wiener štediša osiguranja, a ostvareno je preko 800 sati dobrovoljnog rada. U ovoj godini realizovano je 6 volonterskih akcija u kojima su učestvovala 64 zaposlena. Iako rizik nikada ne spava, vi spavajte mirno. Dunav kasko osiguranje, za vaše dobro. Ponekad u životu plačemo i kad nismo tužni. Naježimo se i kad nam nije hladno. Osjećamo se sigurno i kad nismo u toplom domu. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život. Merkur osiguranje. Ne paničite. Sa Wiener štediša osiguranjem ništa nije strašno kao što izgleda. Wiener štediša osiguranje. Bez brige.
Generalna direktorka kompanije Dunav osiguranje i predsjednica upravnog odbora Dunav banke, doktorka Milenka Mila Jezdimirović, otvorila je 1. oktobra novu 31. po redu poslovnicu Dunav banke u Jagodini, koja posluje u sastavu kompanije Dunav osiguranje. Dunav banka je u prethodne 2 godine značajno povećala sve bilansne pozicije. Bilansna suma je povećana gotovo 10 puta i na kraju avgusta 2012. godine iznosila je 6,3 milijardi dinara, odnosno 44,4 miliona evra. Ukupni prihodi u 2012. godini porasli su više od 6 puta u odnosu na isti period 2010. godine, a 2 puta u odnosu na isti period 2011. Banka je u prvih 8 meseci ove godine ostvarila i dobit od skoro 50 miliona dinara. Poslovna mreža banke je u prethodne 2 godine uvećana za 15 organizacionih delova. Otvorena je 1 filijala, 8 ekspozitura i 7 šaltera. Do kraja godine planirano je otvaranje još 5 organizacionih jedinica. U junu 2012. godine banka je uspešno okončala 5. emisiju akcija, čime je uvećala svoj kapital za 212,3 miliona dinara. Do kraja godine planirana je još 1 emisija akcija. Ovo je danas jedna lepa prilika da u prostoru kompanije Dunav osiguranje u našoj Jagodini otvorimo i ispostavu naše Dunav banke. Ovom prilikom pokazujemo da u simbiozi između osiguranja i banke na tržištu i u finansijskom sektoru Srbije kompanija Dunav pokazuje kako jedan finansijski konglomerat funkcioniše uvažavajući sve naše potrebe, pre svega potrebe naših osiguranika, naših klijenata kojih je preko 1.200.000, a i kako se mogu iskoristiti prednosti koje naša Dunav banka pruža zajedno sa osiguranjem. Ovo je prilika da na mestu pokažemo kako će stručne službe Dunav kompanije i stručne službe Dunav banke zajedno nuditi usluge koje su iz oblasti bankarstva pre svega i raditi poslove poslovnog bankarstva, ali zajedno sa poslovima i uslugama osiguranja. Ono što je prednost banke jeste da će zajedno sa osiguranjem na jednom mestu klijentima koji imaju potrebe za finansijskim uslugama i u oblasti bankarstva i u oblasti osiguranja sve završavati na jednom mestu. Kao domaća kompanija i lider na tržištu osiguranja, kompanija Dunav ovim obogaćuje porodicu svoju u oblasti finansijskog sistema, tako da i ova 31. ispostava Dunav banke samo jača i snaži kompaniju na dobrobit sviju nas i u oblasti osiguranja, a posebno u oblasti bankarstva. Dunav banka pokriva sve segmente poslovanja građana i privrede i permanentno i intenzivno širi svoju mrežu. U novo otvorenoj poslovnici Dunav banke u Jagodini na adresi Kneginje Milice broj 24, osim bankarskih, klijenti će moći da obavljaju i poslove osiguranja. Evo nas na kraju i današnje emisije. Gledajte nas i sledeće nedelje. Gledajte TV emisiju Moja polisa. Prijatan dan.